Nghe rồi, này là gì? Yêu cái đâu bảo đi phi, ta cái gì cọp khoai. Để phi đây sao năng đó? Ramadan Maraj. Napa Ramadan Maraj, Maraj na ngày rắn sẽ tay mà nông khâu phải tu tỏi, Krisbun. Để phi đây gì? Berbor nam, ya kini kerdan kita hakmat, kun kini sekolah kita sanlak, lene kandrolak mentah, lene kilak. Kan makpat yang sedang yo pras ba sukai dobam sanspa sejam tu arsin lah yo. But haka kompetisi hai kadai ka pas muta. Pisau kumna ba piyo ya kene ka kadang ban kong mentah kandrolak tengka. Ngakwa ban kali ya pi ba pila banai jingkran sikten aku ten ta perlok pila banai kublai nam ta perlok rawan lane kat kun ka jingkwa jingkran pi sikten aku ten. Kalian jangan kejim jok ngatasi kadai kejim kerkui kejim jok jum mentoy ngala kendai senem mentang ngala dikuai kadai ka pas bangayo kompetisi mentang dan kai liang nagiwai je pra lok pra ruan berkot ang ba aba bilwan kuai la ka hok lajong ya ka bisa lajong ya kata bendai ben karantin kesadaran kapur ke nasib yang pi akan niat pi kendai ben karantin kata bisa ngat akan kapur ya perlok berawang kankat. Kemudian kendiat dan kelia pi ndai bang kelon ni ba pidai sakut kamno hasinam ju pi. Ya sakut balik pidai na kur kerja ni tu sini tu kena pindai thaba balik thaba kena yo ini kan desa sikenten pisau kumna kena kerja penyiar jengi haka jika lam jeng bahas ini bakal kau dah boleh manggar rikat bandi tu grup kena ka jika kop kuai jengi ini pemanai orang ciam ni hakin nak jika kop kuai pula benar jengmut minta kendiat. Kat pengalapnya siam ngalalik kalau kemudian kejim penjat ngam akapar pedam kejingnya kelumar dalam kalau kebayat baik ya dalam setenat nyamar ngiru iwan kuai lah kau konsep lejam bir penjat ya ka hak konsep nang kuai tangkata tu kebetulan balik kaningkong kadai kaji terang jeng pikiran kantam pikiran ke belas niat ba kejual jeng kerja ini bat kejual nanti nak bentar kiwai kirawan bat kiperoran ke badan kena ke badan buat je nanti kadai kaji ngai nuksa jempi tu kebetulan balik saya kebal kado minta long dah man peniya kedua kebat jempi ha ke social media nak bentar pensiun dia kena ke price long kemudian balik kepada ini sosial media pirawan peniya kedua kebajian balik sim kena ke pisah mentah balik rasa kawai mau tidak perlak banyak senang hadau senang jempi sim kena ke pisah bahas roy ini peniya jeni yo peniya bahas roy peniya Elvis Morton dan saya kena ke pisah kalau kerja ke kuna ke bentar jempi kandai ke bawang ba misuai dah kejin bersih ini dah kaiban kebaskan bab sim bab mengibai sim kena ke pisah sim bentar sim suatu ke pisah balik balik mentah kena ke pisah kumba pilih pala saki ngitat ben hangapar ban kain pisah apa office ni mara bar komisyon ni kain bar brew pihun ne pin haban kain suai kena ke pisah ada kain dong kan ailat ngin pas kurti ki volunteer ada pihun pila ban rabe tes pinong kumno mentah bangang seni pinong penjal lodok pat lodok ka punang upo jakang seni pinong penjal terai mentaro seni pi lada pi bila ya ka wahak ngit dia talong tan kita dasibu kemudian balik ngayon iyo to number babikit tiket na nga mo kemudian dengan dan bab tiket na nga yung tiket number tiket na nga sim saya bila bensin deh desa kat kiwara apa biang. kemudian balik selik suk mo selik suk pinam juga dan mo